bedo dano tikin nyo dano ti kwiri pira tek total kwiri miyo pa chuwora nyim dana kwiri mero na hagwena chel te tuni diang dana kwiri gwako chena ber te wili lobo tiyu ginoro ame miya nyimbira ber iyonge ke wore el chungpi bedo loyal nung dana me kong da winyi ti loyal to you ngeni man chwara man chiega ame muole dang tore dang koni adung pa chulo ko adung pa chumio tam ame kai cha more na balo kidi te ko be koni tore da do pin be loyal get a loyal person timoga me mana ko ni paye ngape ko petwero ngape ngape otimo ngo pim kide piema lo so kona nyomo twon ni dako dong nung dana ti loyal to you poen we nyawo chuare da dong ene no man el yung el wore amo bero mane chungpi mik mono ka ko ni yo mik me muol gamo ko pe muolo kwa ke madano nung dana muol anana haberu pot pera lo nyawanu li o kare ni na chel poda bapo nen mor ngado pe ni chini wona tu bere uno no ngate mik yina te mik ya na sa mik ni mani rate ro muolo pire tek to twal pe ginora te tira bab ginora ka gwek ginora ke adong atin duchi iponya roma muolo pire tek yor dong kai nungo dana ko ne roma muolo mere dang ame miu pa chuora nyim neno get a meek person, a meek spouse, pira tag. And if you want to do copy, Timoga da would nyome no to te me kong bedo metacaramon dang about a de caput pero nyomo. Put your word in Kulon Chahu to Coni and a pat. Chow Lataka the diary. What would our to put it at Dodon and Pola. Didn't you put a carogin, Cado Carcon? Didn't Mano Young one word N. Amo bero nane eno bero normal mono ka koni ti normal nuiti aber ko mi yot normal le wana to gonyi yor pola na machel mi be dana ko me yot wore pim yot kom dana no yore duchu kai chodang nenne korri come ti aber amero nyako nya neno mo man joti aberi yot no ni lono kara gubo mere pe to me chocha peño alle jo osho kai chiener te ballo beru ka yot aya nen yut come tuo papata me ti come ti tuo ke na me kobo ame ichiener te kelo ton pe ke yot aya bedo normal la de ngi wiye pe poko tuni kare mor pori due tinen mana beru gina chela me pirata get a normal person is he normal mentally tineno yore me yot kom kono yore me remo mere kono nenmo inyo acting abnormally miringi nung dana ti normal neno bara man lokatina te loko pi jo ayot apuri mit nunga wota no kai no ichone pe ti normal en tiene me adeki yore pe petiu ere de wora bo itiu jama poloko ere kom do pektia ere man kai ni wore da hatal pimu nyao ko chona yin put pere donyi ipe ko put pere chikere nyima chwe na dong mir nung dara meti normal na dong mano en udori o chungpi obedient nung dana bere win u kan obey you ameka iko ne kai goya moko kai loka bono yini lili kyo ne ana bed gine ngape ol allo ke jodi chuti chipe bo tinemo ko tima ba gini ngape ol le wandu che yai por nung ichwa me kan obey you ichwa kong should also obey woman come here por allo me common bereti dwe mona podiot neno kwere malone kai no ichwa pe ti obedient yini ko ne ba atia na la ti koma giwani ni ti o chora ko gina man bo mani wele ento the man cannot obey you mite chora keri na chocha chil pe ye na ko pe yut kom pe ye aya komiti ale pudu ya nyen onyo iti winyo goro kene pe
ko wa ka kong wa ko we pe ye neno na yini choda ngama na manano donc non dana me ti obedient person who can obey you and this is not one-sided each all should obey thou should obey each all depending on the circumstance mano pi chung pe polite non dana te polite ka wano neno pe politeness nyurni romeria hono nene ye pi jamare kon ero dogala jonoria kra nyir kunu mer ko nyomere ye wore ko nyom nyare miyo de inywala wunu korye ame tikitu ene mani nu pa jo bangere du jo kweti mona jama pol dana pe nyuti ilole jo poda kiti reko me anywale pe mante mi upe wora nyim penen ka chilo penen ka mwa penen ka ngo is such a person polite we komana do yini nu ka de nywala te na ming moro biro nywala te nor kwana biro tiana boro jo luno pio biri boro erko get a polite person neno iyonge pi wana wore kiu chung pe qualitative oriented nuong dano ame miro jammi merwa mamalo abesho ichane jo ya ko ichimi ichane plastic en pore mito ka plastic jo do ti lagle aya ka wilo gina goro gala me wa wango chima moto ko re rababan o to hame wor kanu o yabo nyime enti ka quantitative oriented apar ka welitino apar ka welmon and to dana qualitative oriented miro quality children they yelepi quality education quality health services quality jama me miro makhiyot inoni yin kay dako jama me yota ti quality akere na habonti quality komi era mandong kay di ni wot ka wilo bangala te wilo more tamni mano gonyi kom dana nu to ko yango tinen mo gino atena mor bino challenging ani gitu kuni yin gina me wala tu we kede ya ko yin bahar jawe jama chochon dineno donc non dana me ti qualitative oriented kara awilo ginoro me yor wele na ti quality amana mi we dang pedong en beru bur yugi kada chala tine kwan ngeni chukulu eno yore da pe tika peti yuchenne yoye pe beru serious anaha da ngata karye pe ngogi ene na mita tin wotkun ana ko ka welo gino mene na chela rio tine na ko ame ka welo bini worbe kwaye jema kwa kada gero mor an ko tima wuno tutuno di mate mo kene ite nungo o gero tara lenga ra right edo ngata ti qualitative oriented tiu jema merwa mamalo akari chine tiati de ka kwanye mor ko nuti ko manno ko neno iyonge kiu wordong yar bedo respect wara nuong dana me ware kade kin lwak ware ka tuni ko pa kwa hanyam ko ni wara wote kere komi apedo ha kwanyo komi ni a wot kere kanno kene kada lok wara kada chim wara kada wur wote wara kada miyo tamyo me rukere be ruke wara neno mo ame wore na ka yin be gamolok dushu donc respect pira tek total cho pol ko ni an mi ne nak tete maman ba dak ni pe wara neno and the war dang ti two sided in a war chege neno ti mono kene ka do ti ko kuno na ko do yimete kon wara kere man kelo na he kabuta neno kon ti mo ko ma pere wang mi chege cha goya chimde ber yeta wara ko pi mere neno wara pire tek neno donc wi jodang no ko ni heto nyanga de war ba nyakoni ngato di ma o gero nunu dako na hakari yina wo bida kanya hamone war akari pe chila ba kong yelo tammi da ba en war yelo tammi
a mana pe wara kare chil cha wara ita wara ya ngata miren ko nyogere nyime chunge kehere ruka me ruku kado chung tuto lere yin te neno ye me du na ku ru ku gem malu ku cha neno ru gang war ti ya ba dia chim da war ti ye wood da war ti ye lok da war ti ye bedo da beda kon war da ti ye aman yini janyo ko e kom yini da ko chotie ka bedo pe tinan pa donc mio ka yin pe neno kan na ho nyala kene ko ne ba an chi wora ne anu pe wa yin nu pe nu da ho ken pan mi da wa da ka ti me kiri nen uyira na kana na kwaro me na kwa ile me nyom neno en ko mai ko ni lia di pe tai wiki mai nyu kuta ra nyu ar yong ar wore s chung pe bedo social ka ko ni yin te social nu bere jo neno ka yini no dana do beru kene gena yini ti mi to beri ina group me bole chap genyo ko ai mi to beri mon wadi mi to beri cho wadi mi to timo mi to beri rionga to me kanisha beri rionga to me ngo pedo ye beru kenu mi ka ginu gudu i beru kere kenu ai jo beri group me chana por tura une peye nen kon kichu ko no beru social insects mi ya dugi mere genu mo beru tuan kala lang e pe konyo nung dana me socializing e jo amo ko ne kada hono ba hono beri jo luno beri jo mi ka ginu gudu wati tidi jo bino norchin kedu socialize with the people do ka yini no dana me beru kene etu yini yai pashu mo beri jo un pe beri uno kada tidi nen don ko pe no dana yini ti imito beru kere chakol gero kere wat me nyomere ne is he or she social? Does he or she socialize with the people? Beri ko ngijo. Pien ena unity beri no ko mi ngeni e chako una riokiti. Wari oni dong miro bin kara chel. Amunia be beri turi, amina beri turi, keonia beri turi, ngania beri turi. Edo kaya gindo po socializing jo. Uni chaka kako. Pena beri yo na beri keri. Man pere beri. Mano S. Young S authority trust. You should be trustworthy. Gen ya woti iyore dushu bedana gen ame chuari geni chigi geni ame ka yini ko ni chine ni anati ukere kiti ana dongan pebera kala ka yini ko ni ane na tiene no pindo yuro ko pamira chor pinyi wore ko ni abera gonya burri era ka ena datami era na bwala ni o nyole re kana roman gen ame kari do timo ngo kare wunyo gini ko men ko ni ana geno dano no ana geno kopere ageno timere pe o timo gino po timo gino ko i genne ame kari chuari tichu tero tenge kari chigi tie titenge yindo pe kwanyo kare te dok donyo ko are you trusted neno umio ana kwayo kisha lep kita jo loho kere papat umego wa moro tie an pamida kop nyingi ento kita gen moko dang nu loho kere chalo tie moro bino ko ni difficult to touch you you're not trusted next time I shall not give you my thing no te ko pe trust tinero unyuru chwe chunye ikom chware umio kwanyo chara te kere chen chware ni awute migino lo raga kere kai chot neno trust and dana me tia kwa yi ne mi to bi chware mi de chigen is it trusted ma kun ma da da me ro da me kwa le chen ne bore neno ko nu ma ge na nu abe ya mo kere ni nu nge ni ti chen ne and they be kwa le chen ne bori dog made ba total neno so trust young eti wore you is unity. Get a person who can unite with you. Ame kaginu to di nyo de ongade ni konyi te chunkere. And should be a unifying factor. Kwa miya por kunu ikel daho ipachame jo
yor tubere ti mono kana bino kono jon yor tubere mera chi ngari kelno onoro mego no ko jon ko man bera berba mera chi ngari eto man ti mogo wore pa ot kan igere na tubjo ena tubjo yini chado lom bedo ko be ngeu tok pin ducho me kanu pieni bedo ko ba ka tunu kanu riemu get a person who can unite with others ameka kone wano beri group egini enang bedo eno ame uromo yer ko ni yini tela waka kan yini bedo tekop yini bedo ngari ma atekere pieno ngeni yini noro jo yin pe tubu jo neno mom ame mi ugeni neno chuaru bedo not jo chigu bedo not jo how better not join you? He or she is going to unite with you and you move forward in your marriage and in what you want to do. Era mani pasame jo penate po inu chote tigi mera pat dati gi mera pat account nama dia papat pin nama ti kituru ngari tigi mera pere man maloy wiya amana ma pordang dia papat tinan mo ame man tuno na hipokia kinete eno nano dong unity pere tactful dong man ni dano ne uniting kedi miro kare ana koni gina tia kodo ni loni DL A to Z approach nano because it was derived by me and that we ti kwana petting kana nano and you are Paul la man leo could be lucky already buying it me gauging over again nano now ko pa nena tia kobani akobani angio jama pola yore me wara chwech yore me te kwaro kiri yore me klashi mando unity word mane aya iyonge yu wore vi ame mon la ko ni vane vi very vigilant mono ka ko ni you're vigilant no itikere which akwiri moro meneno ginuru chon nena bor kwa mi por ichwa me ti vigilant neno peka ma bina nyin te gware kwa mi por ko ke ko unity da hame yach yiti dwera dai inga ngane ado ti dwera bongwen ka chenwa teno kana bereti no inga ko ne okay dwe me abongwen ara rama wene karno mira yubere gini a planning pinga tora me rama konye e karno no muchema romanti porro atimo ningo niu peka ma binu te timo ginure ye no neno ko te ko ni okay atia neno atina ni tie penyero ko e klacha biro aworo ko isini mira ket gine peny mwa roman amiro timo gine roman mira chak timo gine ko kiti achak go ko lem kiti very vigilant nyoko ni lera do city anungo lobo ko e bure onyo e kare ngweche tie dunya adoko city ja don lobo bino ko yo amar tusukan mo amar timo ana welo lobo kan te konye atia neno wel gini rong bero ko malo mama ne ni chane jo te ko chiengo go ko rejo te ko ni agwa ko gine tiene kamera ti agwa ko di ma chate wela ber very vigilant for seeing things neno neno wait vigilant to wore w nyo wa bere willingness beru kere chuny memito beru kere woti in relationship you should be ready, able and willing. If you are ready and able but not willing, pelare. If you are willing but not ready, pelare. Okay? You should be ready, able and willing. Rame willingness so kuber ka interest ya. Yes. Iber ka interest ekaite willing. Ita willing. Pian Robert ka interest ada peti willing. Donc kobdo tieni nung dana metia willing ebedo kiri ame akari jametia tek unyope kari tuo tie unyope kari chiene tie unyope neno ame kum dong koni I am really willing to stay with you. I'm willing to be your wife. I'm willing to be your husband. That will is very important. Neno yeah monogina pira tek aya utawore X terni zeophilias monoka ko ni zeophilias nyurni yini bero dano ame ye loha awuma cha corona beretie jo ame tikere wore ke ati zeophilias
okone okay oya ko boma kana do chalo wori pur because they are flexible. Those who are zeophiles are flexible. Mani chani kope mumudo ni wan podo wa ko podo timo kete unone gina ronye chene ko do tema man odo e pur o makine gino dugo tibo makan era na pedi zeophiles chani tikana teka ka kobope ngara ti zeophiles ti romo toro ko bode cho te ko ne man kire ti to randa ko da chako wero gini kita yora ka kero kere jamne ko da hago here ena ti zeophiles ko ni tuo atianeno dahana ni ya dahata lo ko ne ka wek bere kare bere wa me cho dahane ko aweke kamie anti flexible pedo haya wo mita no kana ko aye the situation me adjust for the better ame kare ka ginuti attack ena were kite te wora nyin so bara hanu li ko na kare ginuti enyope ka mite ni miro bola mala kwa ede wano bolo ka mo pe ko ni wano ngit ka ngwer ka tunguli dek te wora nyin ka mite ni miro wote tien wa pien mo pe yo pik wano woro tinen mo ko ni pe chenni wa temi gini ka katimo gini she's zeophiles. I'm also zeophiles. I am an ex what wore why chumpe yok fella mono ka ko ni you are my yok fella neno do kapur pero kere yok ngudgi dia shell bere yok fella to the other neno mo so mi do katia pur gini wa ko ericha wa shell konya woti tingu ye so ka woti bere you are yok fella u yeunu ye kara shell pero kara shell honor tam kara shell utiu jame kara shell don te wora nyin peo weke dana shell ko weke ka da ha weke ka hicho peo no ngata yini nungo ni is he willing to be your yok fella ameka ginuru tiu di en binu konyi ye chie tineno ti jo kene ka dunga wotere pe po timo gine nang te bedo ko pien pe otimo unyo ko ke da ha ya wori kulu we ha da hekeno mogoti awang in puri korni ene mir binti be yok fella help maybe she's sick she cannot wash konyi lok bongo ti gor moro me kompera mo koto mai konyi kot mai neno be your spouse yok fella enemy do puru pien no mano bere yok fella to the other tinen da hotia ko ne atintia ko pero mo tinga tini we ko in kup dok ti chokan be yok fella yai wor ko ten da mi yela ten yobo match idwako bo yamidu eneno aya after why what is z chumpe zel kero dong me bera woti I have the zeal to stay with you I have the zeal to choose you I have the zeal to continue with you kero dong me bero kere woti pira tatwal aman pe hodo tikiti pe bino nongo ngatoro ame tikere quality spiera rewe bichele duch dahe nuata lebe yore nuata tawya muti kakano kado yini kone moyo kadi korame pero la hebedu tie amaido kada porrimalo bapo mere bedu tie na haina pona ni moro bedu la lake tinano riyo pe wila bon chogo bedu tie endo pege wilo riyo tinano dong ena wano tie ni dano yoba nuong moro ame kong ti above average pien yina ti above average teber yu ayok fela tinan mo endo ka yinde nuong moro nuong raja beauty raja kara jamu du chudo recha ite nuong gwero ka adek ogwero ka big enna do dongya bedo peke yot pien na natia kopi iram nuong ni vaya moro ni awoti taheye man any man and gor man yobo man ero kade nuo ni man goro karakter ni racha karakter beauty da peter wate da peter pekin beridong peka dum tuan do ana kwa ye wunjo yot me put pere no wore woni DLA to Z approach kio konyo jo apol tuan ameka yini kwede mumot ram no mogo tie kere luobi nyo percent piera bongwen mogo ti piera boro
moko ti 70 moro ti 50 na 70 per right mano ti koni 50-50 lille a uno kere ka nuiti wote yobo pien donda no te wote niang an karma bina atamata niang ni gin namachal mame yan ko beru kere pa hitura me inen arwate ke nena me atamete sha kong miero ka nuong kong at least ngatora me winya pian ngata me bera winy irawo yo pato kana cha te duoge wa ar mana ba pio mana ba pio ba imi ne kere na halet no so apoyo matek yo ame ubero kere kare me winya kere nena ilo kedu dogala poti tuolo ngeni na nok wan bino mede dong mebiro kato kere kare apoyo poya tek to